Ntshame sharp. Oh, wena. So lota u. Tsunela halanyana. Yeah, kwalana. Okay. Then unangta screen xa wena phela. What's the point of having the screen if you're not gonna use it? Should I use my light? What light? This one of the phone? No, why? Let me show how it looks. Oh, the proper light, wena. It's fine though. Okay, sharp. Let's go. Kaya is the way the sambe sanda we important blind. So in marana. Pa. Van'wana swakudya va hava appetite. Enela hi laha i nga kona. Enela hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless. I vulavula ni communication. Oh. Loko dyondza xikolweni va ri ku na verbal communication, physical communication, yini communication, what communication, na matihla communicator. Wa yi khoma cheri ri ndenga restaurant ku n'wi languta ku ni un'we oh mara communication leyi lava ku hi vulavula hi yona i ku i communication ya le bedroom. Hambi u tekiwini hambi u tekiwanga swa fana masiku lama swa fana sweswiwa hi mfumo swa fana madyana hambi ku dyananeni anyway. So ni vulavula hi communication ya le minkumbeni leyi akaku relationship wa swona n'wana mhani mina vo tala mi le ku laveni ka ti-marriage mi le ku laveni ka ti-relationship to tiya but you don't understand ku ri the moment i nghena phakathi ka dayireni i fanele i sungula ku tirha hi matimba ku hlayisa nhundzu ya wena hi sunguleni ka van'wana va hina vasesi wa mina vasesi kumbe vanhu va xisati swa koteka or swi right ku loko mukhalabya kumbe awucha wena yi ti vuyela entirhweni n'wana mhani yi kuma ebasini ehlambini because ona le tiofisini ku na mindyangu yo tala ngopfu yi kuma ku na tiofisi leta enclose laha ku na mafasitara ku na nchumu munhu wa ringeka a tikuma a xuta tibuleni timbirhi tinharhu before a kaya so swi kahle ngopfu na loko va vuya entirhweni va mi kuma mi mbale kahle mi nga mbalanga swikipa leswiyani swo fanisa vakhalabya lava va tinhloko timbirhi mafo a kuma i tshame kahle i mbale swa very ti-lingeries na n'we mi xava hi vafo phenga kumbetela vana vanhu kuma nga yi tshama xaveriwa swo fana sweswo what is this wa fika laha i fika i mbale ti-lingerie n'wana mhani loko a nghena a hlanganisa hi leswa minun'hwele ya tinyama na everything loko a fika ku a bedroom loko ku na bedroom loko ri ku i one backroom fana maraji n'wana mhani sweswi wa swi endla you use what you have wa twisisa ku fika laha i lava koho a swi bihanga kumbe nga dzokanga a mi ka room hambi ku ri one room hambi ku ri backroom I go, hello tiger, welcome to the jungle. Communication is very easy. That's why loko va ku yona before marriage is a sin, it matter ku connect the souls. And you cannot connect na swilo wo nghena ku dumela nje. Ingena ku dumela, wo nghena ku dumela. Hemfo loko n'wansati i la ku n'wi xurhisa kahle n'wana mhani. A n'wi dya i ta na hi kahle. I keep communicate na yena. I n'wi languta hi matihlo i ri busy. Ku na ku rin'wana leri ra right lawa loko u ri khomi rona i tlakusa laha henhla ka tshamo laha. I kunene a kha a movhinga koho xivungu. Ku na van'wana va swi kotaka leswiya n'wana mhani a kha ku hundzuluxela. I kha vulavula na yena ku hi mhani ni ba kona na a ku bava yana hala. I ku hi mhani hala ke a ku yana na hala. What this is? Hi yo communication leyi hi vulavulaka hi yona laha. Swi mi pfuna na ku mi nga badli miri hinkwawo. I kuma n'wana badlini mani n'wana vanhu se
a nga ha koti no concentrate ka leswi a n'wi endlaka swo le hansi ku i badlini wa tsakama se ni rhogolo manjeni wa twisisa no loko i ri busy hi mhaka liya hi mfumo ku badla ndhawu ya hi one ntsena wa ta ku na laha ku hlanganaka marhambu ya nhlana lama ku na nkele wun'wanyani i nambu so wa twisisa wu ta so hi yona ndhawu yin'we yi badlaku yi khuluka kusuka ka nsiha wun'wana wu nga la nsiha wa byongo ku komba ku va wu ri busy cause laha ku va ku kha ku tirha byongo phela i badla kusukela kun'wanyana la ivi i rhelela i kuma ku na nyuku wun'wanyana wu rhelelaku hi laha n'wana bava wu za wu ya nghena le a nsami le a mirhogolo leyi loko ku ri ku a swi tshama swi ku endlela sweswo i le ku wiseni ka n'wana vanhu a mi swi koti ku xan'wana mo kota ku dumela njhe va ma dumelana n'wana vanhu i fanele i n'wi ta kahle i khi vulavula na yena wa ta n'wi se loko u ze u kota ku khoma laha hi boyene i va a kha a swi twa leswi a swi ndliwaka a rhela na wena a kha khoma a kha ku rhaba nhlana i va a kha phemendela a ku tsawukeya na mahlweni hayi khona bava i yana ni mahlweni i karhi i n'wi ta kahle i ku va i ku north i ba north pole i ta i ku south i ba south pole i ri busy n'wana ba i sukela ku badla ku badla rabya sa ka ha tive ku tsakami mani wona a mi timhakeni ta masangu ku fanele ku tsakama munhu wa hi one loko i nga se tshama i n'wi tsakamisa mfana wa mina that's why ku tswala vana a swi vuli ku i blind that thing a swi vuli ku hi good communication va koho va yisa vo tswala vana nga hloti ku kunda va kona va mhani vo tswala vana va nga swi koti ku hundzuluxela va koho mhaka liyani hi mfumo ni ta ku yi na vinyi yi fana na mali va vona measure mpimo leswi swi na vinyi swa fana na mali n'wana mali loko i n'wi tirhe kahle n'wansati wa pfuka a ndla swilo hinkwaswo swi lavekaka emutini a xurhile n'wana wa vanhu a va vona va vhakela va fuwethu lomu mintini a hi xidixinkwa hikuva vavasati va vanhu va nga tsakanga i swekela njhani muvuswa munhu wo ka a nga swi koti no tirha cause vuswa byi ku nyika power se we laha power yo endla yini a hi hlayiseni vana va vanhu because hi ya va pfuka hi ya va gangisa na vona se ringeta ku hlayisa n'wana wa vanhu cause yo pfumela ku gangisiwa but we need to understand ku ri n'wansati is an incubator and aka timhaka leti ya n'wana mhani she's a receiver so i nge receive thyaka i tlha i reply hi leswinene loko i receiver thyaka i ta reply hi thyaka lava swi tivaka va nga dyondza ku tlula maraji va ri garbage in garbage out ku badla ndhawu yin'we ntsena layeni luwa wa kusukela dzongeni wu rhela enhlaneni i ze ya nghena le byonyeni le hi wu heleketa ku mati ya nghena le byonyeni ku za ku nghena mati a byonyeni ivi i khindla bya lamula loko mati lama ma nghena laha byonyeni layani n'wana mhani swa ku motivate na wena ni ka ku va kha ku titimela i mi pfulele na tifene mi pfula na mafasitere wa twisisa i va hayi khona a ni swi tivi ni ta hlamusisa ku yini n'wana mhani mara ka hi rikinyela ni ku marhambu ya banana le Soweto manne hi ri maitiko se ya ntlhentlha ka maxodzwa ya khomi na gobo kokwane ni ri to mountains ya ntlhentlha va hembela mikwembu ku ve va vabya monne hi ri maitiko se xa ntlhentlha ni ri gobo ya khomi le Soweto kokwane hi ri maitiko se xa ntlhentlha murhogolo nkhuluko wa vutomi wu ya nghena byonyeni ivi i xuta you're landless